Jumalan armolla haluan tervehtiä teitä kaikkia rakkaat ystävät. Jag vill hälsa er alla kära vänner med Guds nåd. Ja ensiksi tuoda terveisiä Älvebackenin kotiseurakunnasta. Och först komma med hälsningar från min hemförsamling i Älvebacken. On todella ollut hyvä istua täällä oppimassa. I sanning har det varit gott att sitta här och få lära sig. Se on sillä tavalla meille, jotka saadaamme. Det är så för oss som predikar. Munkin kohdalla on niin kuin se Martti kertoi, että 40 vuotta on saadaanut jo. För min del är det också som Martti talade om att ha förkunnat i 40 år. Ja vaikka Timo on minua nuorempi, niin hän oli jo saarnamiehenä ennen meitä. Och fast Timo är yngre än mig, han var predikant redan före Mutta oss. kun kasvaa ja ikä tulee, Men när man växer och åldern stiger niin tavallaan kasvaa alaspäin. så vill man växa neråt. Että ei ole koskaan tullut helpommaksi astua kansan eteen, Det har aldrig blivit lättare att komma fram inför folket. koska tietää, että on vastuulla ennen kaikkea elävän Jumalan edessä. Då man vet att man står i ansvar framför den levande Guden. Ja Jumalan sana on annettu meille saanottavaksi. Och Guds ord är givet till oss att förkunna. Eilen illalla minulla oli puhe nuorille. Igår hade jag ett tal till de unga Mä otin tekstin Ruutin kirjasta. och tog en text från Ruts bok. Kerroin Ruutin appi-isästä ja äidistä. Jag berättade om Ruts svärmor och svärfar. Ja sen miehestä ja sen, eli heitä oli 2 veljestä, eli Noomilla ja sen miehellä. Noomi och hennes man hade 2 söner, Mutta ne molemmat kuolivat. men båda dog. Ja ne päätti lähteä ulkomaille, Moabin maahan. Och de bestämde sig för att ta sig till utlandet, till Moabs land. Koska siellä leivänhuoneessa eli Betlehemissä oli leivän puutetta. Då det där i brödhuset eller i Betlehem, där var det brist på bröd. Ja mieleeni on tullut se asia, Och det har kommit i mitt sinne että aika monessa seurakunnassa on käynyt niin, att i många församlingar har det gått så. että vaikka käy isoissa seuroissa, Fast man är till stormöten niin aika harvoin käy kotiseurakunnassa. så går man ändå ganska sällan i sin hemförsamling. Ja aika monet huomaa, että ei kaikki ole kotiseurakunnassa niin kuin pitäisi olla. Och många lägger märke till att alla går inte i hemförsamlingen som man borde vara. Toiset liittyvät toiseen seurakuntaan, Andra går till andra församlingar. toiset taas ei mene mihinkään. Och andra åter går ingenstans. Ja näin tämä Betlehemin perhe teki, Och så gjorde denna familjen från Betlehem. mutta ei ne onnistuneet. Men det lyckades inte. Mutta onneksi tämä Noomi sai niin kuin halun palata takaisin. Men lyckligtvis fick Noomi en vilja att återvända. Ja Ruut tuli mukana. Och Rut följde med henne. Ja kun minä olen lukenut Ruutin kirjaa, Och då jag läste den Ruts bok, niin tavallaan Ruut on toiminut niin kuin pyhänä henki. Rut har verkat så som den helige anden. Tai niin kuin Jumalan sana. Eller så som Guds ord. Se osoittaa meille, Det visar oss että on olemassa vain eräs, joka voi pelastaa. att det finns bara en som kan frälsa. Se kaiken suurin ja tärkein onni, se löytyy ainoastaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Den största och viktigaste lyckan finner man bara i Jesus Ja Kristus. onneksi hänellä oli Noomi, joka ohjasi häntä. Och lyckligtvis hade hon Noomi som
som ledde henne. Ja luemme nyt 3. luvusta muutama jaetta Vi läser några verser nu från 3 kapitlet ja pieni pätkä sitten 4. luvusta. och sedan från 4 kapitlet. Ja oikeastaan sen teema on sama, mikä oli edellisessä saarnassa. Och temat är egentligen detsamma som var i föregående predikan. Eli lunastus. Alltså för återlösningen, förlossning. Mikä Jeesus teki, kun osti meidät vapaaksi verellään. Som Jesus gjorde när han köpte oss fria genom sitt blod. Se on niin suuri tehtävä, mikä Jeesus teki. Det är en så stor uppgift som Jesus gjorde. Että me emme koskaan täysin sitä ymmärtää. Att vi förstår det aldrig fullkomligt. Luemme ensimmäinen ja osittain 2. luvusta, jaesta. Vi läser från första versen och lite från andra. Minulla on vielä toinen ongelma, että molemmat silmät leikattiin pari viikkoa sitten. Jag har ännu besvär med att mina båda ögon opererades för 2 veckor sedan. Sain uudet linssit Jag fick nya linser ja siksi minä en näe lukea niin paljon. och därför ser jag inte så bra att läsa. Niin Noomi hänen anoppinsa sanoi hänelle, tyttäreni, minä hankin sinulle turvapaikan, että sinun kävisi hyvin. Onhan Boas meidän palvelijattarien kanssa, olethan sinä Boas, onhan Boas, jonka palvelijattarien kanssa olit sukulaisemme, katso, niin pysähtymme siihen ensiksi. Och hennes svärmoder Noomi sade till henne: Min dotter, se, jag vill söka skaffa dig ro på det att dig må gå väl. Så hör, Boas, med vilken tjänarinnor du varit tillsammans, är ju vår frände. Ja luemme sitten jakeesta 7-13. Och sedan läser vi från vers 7 till 13. Ja kun Boas oli syönyt ja juonut, tuli hänen sydämensä iloiseksi ja hän meni maata viljakasan ääreen ja Ruut tuli hiljaa ja nosti peitettä hänen jalkojensa kohdalta ja pani siihen maata. Puoli yön aikaan mies säikähti ja kumartui eteenpäin ja katso, nainen makasi hänen jalkapohjissaan. Ja hän kysyi, kuka sinä olet? Hän vastasi, minä olen Ruut, palvelijattaresi. Levittä liepesi palvelijattaresi yli, sillä sinä olet minun sukulunastajani. Hän sanoi, Herra siunatkoon sinua, tyttärini. Sinä olet osoittanut sukurakkauttasi nyt viimeksi vielä kauniimmin kuin aikaisemmin, kun et ole kuljenut nuorten miesten jäljessä, et köyhien eikä rikkaitten. Ja nyt, tyttäreni, älä pelkää. Kaiken, mitä sanot, teen minä sinulle, sillä minun kanssani portissa jokainen tietää sinut kunnialliseksi naiseksi. Totta on, että minä olen sinun sukulunastajasi, mutta on vielä toinen sukulunastaja, joka on vielä sinua läheisempänä. Jää tähän yöksi. Jos hän huomenna lunastaa sinut, niin hyvä, lunastakoon. Mutta jollei hän halua lunastaa sinua, niin minä lunastan sinut niin totta kuin Herra elää. Ty då Boas hade ätit och druckit så att hans hjärta blivit glatt och sedan han gått och stad och lagt sig in vid sädeshögen kom hon oförmärkt och lyfte upp täcket vid hans fötter och lade sig där. Vid midnattstiden blev mannen uppskrämd och böjde sig framåt och se, då låg en kvinna vid hans fötter och han sade, vem är du? Hon svarade, jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut dina vingar över din tjänarinna, ty du är min bördeman. Då sade han, välsignad vare du av Herren, min dotter. Du har nu givit ett större bevis på din kärlek än förut.
därigenom att du icke lupit efter unga män, vare sig fattiga eller rika. Så frukta nu icke, min dotter, allt vad du säger vill jag göra dig, ty allt folket i min stad vet att du är en dygdesam kvinna. Nu är det förvisso sant att jag är din bödeman, men en annan bödeman finnes som är närmare än jag. Stanna nu kvar här i natt, om han då imorgon vill taga dig efter bödesrätt, må han göra det. Men har han icke lust att taga dig efter bödesrätt, då skall jag göra det, så sant Herren lever. Amen. Noomilla ja hänen miehillään oli paljon omaisuutta Israelissa. Noomi och hennes man hade mycket egendomar i Israel. Mutta kun tuli nälänhätä, Men när det blev hungersnöd heillä ei ollut varaa maksaa, hade de inte råd att betala. niin kaikki heidän omaisuudensa myytiin. Så all deras egendom såldes. Jo Mooseksen kirjassa on kirjoitettu sellainen määräys, Det är skrivet ett sådant påbud redan i Mose bok, että jos on, niin kuin täällä sanotaan, sukulunastaja, att om det är som man säger här en bödesman, niin se on oleva lähisukulainen. så ska det vara en närstående släkt. Niin hänen tehtävänsä oli sitten lunastaa niin, että se omaisuus ei myydä muille kuin Israelin kansalle. Och dennes uppgift var att lösa in egendomen så att det inte säljs till någon annan än till Israels folk. Jeesus on myös meidän sukulaisemme. Jesus är också vår släkting. Hän tuli kaltaiseksemme. Han blev lika som oss. Hän pukeutui ihmisen niin kuin muotoon. Han iklädde sig människogestalt. Ja häntä koettiin kaikissa, Och han prövades i allt, mutta ilman syntiä. dock utan synd. Hän oli samalla ihminen, totinen ihminen, mutta myöskin totinen Jumala. Han var samtidigt en sann människa, men också sann Gud. Ja niin kuin me kuulimme, että Jumala oli Kristuksessa Och som vi hörde att Gud var i Kristus. ja sovitti itse kaikki, koko maailma hänen kansansa. Och försonade hela världen med sig själv. Jeesus oli puhdas, viaton ja pyhä. Jesus var ren, helig och oskyldig. Hän oli siellä taivaan kunniassa, Han var där i himmelens härlighet. mutta hän katsoi ihmisiä, jotka olivat jääneet syntiin. Men han såg människor som hade lämnats kvar i synd. Ainoastaan kuolema ja kadotus odotti ihmisiä. Det var allenast död och förtappelse som väntade människan. Ei ainoastaan esivanhempiamme Adam ja Eeva, Icke allenast våra förfäder Adam och Eva. mutta synti meni niin kuin perintönä suvusta sukuun. Men synden gick så som arv från släktled till släktled. Se, mitä sanotaan perisynniksi. Det som kallas arvssynden. Siksi Jeesus vapaaehtoisesti jätti taivaan kunnian. Därför lämnade Jesus himmelens härlighet frivilligt. Ei hän katsonut saaliksen olla Jumalan kaltainen, Han såg inte det som en vinning att vara likt Gud. mutta hän, niin kuin muistamme, kun Johannes Kastaja kastoi hänet. Men som vi kommer ihåg när Johannes döpare döpte honom. Johannes sanoi, että katso, tuossa on Jumalan karitsa, Johannes sa att se Guds lamm joka pois ottaa tai kantaa maailman synnit. som borttager eller bär världens synder. Kaikki meidän syntimme pantiin Jeesuksen hartioille. Alla våra synder lades på Jesu axlar. Ja vapaaehtoisesti hän kantoi ne synnit ristin puulle. Och han bar frivilligt dessa synder till korsets träd. Ja tuli kiroukseksi meidän takiamme. Och blev förbannad för vår skull. Ettei me tarvitsemme joutua iankaikkiseen kadotukseen Så att inte vi behöver hamna till evig tai förtappelse. Jumalan kiroamia. Eller bli förbannade av Gud. Noomi halusi hakea
Ruutille turvapaikan. Naomi ville hitta en trygg plats för Rut. Hän antoi nuorelle Ruutille hyviä ohjeita. Hon gav goda råd till den unge Hän Rut. tiesi, kuka oli se sukulunastaja. Hon visste vem som var denna bödeman. Ja hänen luo tai sen pellolle hän lähetti sitten tämä Ruutin. Och han sände Rut till hans åker. Varmasti mekin olemme joskus elämässämme kokeneet, Säkert har vi också erfarit någon gång i vårt liv kun on vaaratilanteita, när det är riskfyllda eller farliga förhållanden. niin on turvallista, jos löytyy sellaisen turvapaikan, Då är det tryggt att man finner en trygg plats johon saa suojautua. där man kan skydda sig. Siksi hän kehotti Ruutia ensiksi peseytymään. Därför uppmanade han först Rut att tvätta sig. Ruut oli jo oppinut tuntemaan Israelin Jumalaa. Rut hade redan lärt sig känna Israels Gud Ja hän tiesi, että synti saastuttaa. och visste att synden gör orent. Ja jos haluaa lähestyä Jumalaa, Om man vill nalkas Gud niin ei voi tulla niin kuin omissa saastaisissa puvuissa. så ska man inte komma i egen oren klädnad. Näinhän on meidänkin kohdalla. Så är det ju också för oss. Emme uskalla esimerkiksi kuolla, jos synti on saastuttanut meidät. Vi vågar inte till exempel dö om synden har gjort oss orena. On totta, että ei monet tästä välitä. Det är sant att många bryr sig inte om det här. Mutta jos Jumala on saanut aukaista silmämme, Men om Gud fått öppna våra ögon, niin että me tunnemme itseämme. att vi känner oss själva Että tiedämme, että on vain yksi, joka on hyvä ja pyhä. och vet att det är bara en som är helig och god. Ja se on Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus. Och det är Gud och hans son Jesus Kristus. Kaikki me ihmiset olemme syntisiä, Alla vi människor är syndiga, vaikka on eroväli. fastän det är skillnad. Niin peseyty nyt ja voitele itsesi. Ja. Så två dig nu och smörj dig. Raamatussa puhutaan aika paljon voitelemisesta. Här i skriften talas mycket om att smörja sig. Esimerkiksi Jeesus oli Jumalan voiteltu, Jesus var smord av Gud, eli Messias. eller Messias. Hän oli Jumalan valitsema. Han var Guds utvalda. Ja tämä Noomin sanoma mahdollisesti oli se, Och Noomis budskap var möjligtvis että on tultava osalliseksi Jeesuksen antamasta voidelusta. att man behöver bli delaktig av den smörjelse som Jesus ger. Eli siis pyhästä hengestä. Eller således av den helige anden. Ja men se on ei ole helppoa, kun ei näe. Pukeudu. Siis pukeudu itsesi. Och kläd dig. Me kuulemme nyt tänäänkin Kristuksen vanhurskaudesta. Vi hörde idag om Kristi rättfärdighet. Se on sillä tavalla, että vaikka synti onkin saanut saastuttaa, Det är på det sättet att även om synden har fått göra oren ja Jeesuksen veri on saanut pestä meidät puhtaaksi, och Jesu blod har fått två oss niin rena, tiedämme, että se on hyvin mahdotonta ihmisille erota synnistä niin kokonaan, så vet vi att det är omöjligt för människan att så avskilja sig från synden. että synti ei ole enää kiusaamasta tai olemassa sen elämässä. Att synden inte längre frestar eller finns i dennes liv. Jotkut kyllä kuvittelevat
olevansa niin pyhiä. Några inbillar sig ändå vara så heliga. Tapasin erään saarnamiehen kerran. Jag mötte en gång en predikant. Hän sanoi minulle, Han sa till mig. hän on sen jälkeen, kun hän tuli uskon, 3 tehnyt syntiä. Efter att han kom till tro har han syndat 3 gånger. Kerran sanoissa, En gång i ord töissä och i gärningar. ja sitten viimeisen kerran ajatuksissa. Och sen sista gången i tankar. Vaikka olin vain muutama kuukautta ollut uskossa, kun keskustelin sen saarnaamiehen kanssa, Fast jag bara var någon månad i tron då jag samtalade med denne. niin tuli mieleen niin, mikä Johannes kirjoittaa, Så kom det i sinnet det Johannes että skriver. joka luulee olevansa ilman syntiä, Att den som tror sig vara utan synd, se valehtelee ja pettää itseänsä. den ljuger och bedrar sig själv. Nyt Boas oli ollut siellä puimatantereella. Boas hade nu varit där i sin loge. Hän oli syönyt ja juonut. Han hade ätit och druckit. Hänen sydämensä oli tullut iloiseksi. Hans hjärta hade blivit glatt. Boas on Kristuksen esikuvana. Boas är en förebild om Kristus. Se ainoa, joka voi auttaa ja puhdistaa synnistä. Den enda som kan hjälpa och rena från synd. Ja hänen Rut turvautui. Och att förtrösta sig till honom. Rut tiesi, että hän oli hänen miehensä sukulainen. Rut förtröstade sig till honom och hon visste att han var släkting till hennes man. Hän tiesi, että sen omaisuuden, mikä hänen appi-isänsä oli omistanut, se ainoastaan se sukulainen voi lunastaa niin, että se omaisuus saadaan takaisin. Hon visste att den egendom hennes svärfar hade ägt, det var endast en släkting som kunde lösa ut den igen. Ja Mooseksen kirjassa oli myös toinen köyhiä koskeva määräys. Och i Moseboken finns en annan regel som också rörde de fattiga. Periaatteessa köyhyyden palvelu. Att betjäna de fattiga. Kun köyhät menivät pellolle, När de fattiga gick ut på åkern, niin ne sai kerätä sieltä sen verran ruokaa, så fick de samla mat till sig så pass että ne saivat syödä sen päivän varalla. att de fick äta för den dagen. Ja vielä sen lisäksi 3. niin kuin, sääntö tai kirjoitettu 3. asia. Och en tredje sak till detta, Että jos tyttö menee naimisiin att om en flicka gifter sig ja heillä ei ole lapsia, poikalapsia, och de har inget gossebarn, niin sen miehen veli oli velvollinen mennä naimisiin sen tytön kanssa. så var dennes bror till dennes man var skyldig att gifta sig med henne. Me uskovaisina me tiedämme, mikä Jeesus Kristus on tehnyt edestämme. Som troende så vet vi vad Jesus Kristus har gjort. Ja hän on niin rakas meille. Och han är så kär för oss. Ei siksi, että me rakastamme häntä, Inte för att vi älskar honom, vaan siksi, että hän ensin on meitä rakastanut, antanut henkensä meidän edestämme. utan för att han har älskat oss först och gett sitt liv för oss. Meillä on sen verran kokemusta, Vi har så pass mycket erfarenhet että kun otamme yhteyttä ja turvaudumme häneen att om vi förtröstar oss på honom ja pyytää anteeksi antamusta, och ber om förlåtelse, niin ei hän torju luotaan, han skickar inte bort oss, vaan hänellä on niin lämmin sydän, utan han har så varmt hjärta että se jopa halkee laupeudesta. att det till och med spricker av barmhärtighet. Ja hän haluaa armahtaa. Han vill förbarma sig. Samanlainen on vanhan testamentin Jumala. Och likadan är gamla förbundets Gud. Jumala ja Jeesus Kristus ovat täsmälleen samanlaisia.
Gud och Jesus Kristus som är likadana. Molemmat ovat jumalia Båda är Gud ja molemmat rakastaa, och båda älskar. koska he ovat rakkaus. Då det är Se kärleken. rakkaus ei ole syntynyt ansiosta, Den kärleken har inte upptänts av någon förtjänst, vaan armosta. utan av nåd. Ennen kuin kukaan meistä ole pyytänytkään anteeksi, Innan någon av oss ens har bett om förlåtelse. ennen kuin kukaan ole niin kuin hakenut anteeksi antamusta, Innan någon har sökt efter förlåtelse, niin Jeesus antoi henkensä så gav Jesus sitt liv vapaaehtoisesti. frivilligt. Ja näinhän Ruut turvautuu Boakseen. Och så förtröstar sig Rut till Boas. Ja Ruutilla oli hyvä maine, Och Rut hade ett gott rykte. vaikka Noomi oli kiltti hänelle Fastän Noomi var vänlig till henne ja rakasti häntä, och älskade henne. niin oli kaksipuolinen rakkaus näiden välillä. Det var en kärlek från båda hållen mellan dessa. Ja siellä Betlemissä ne olivat saaneet kuulla, että nyt Noomi on tullut. Och i Betlehem fick de höra att nu har Noomi kommit. Ja hänellä on se nuori Rut mukana. Och hon har med sig denna unga Rut. Ja se Rutin hyvä maine, se levisi Och Ruts goda rykte spred sig. niin, että Boas sai kuulla. Att Boas fick höra. Ja kertoikin, että kuinka hyvä hän oli ollut Noomille. Och berättade också hur god hon hade varit mot Noomi. Mutta nyt hän oli vielä toisen kerran osoittanut hyvyyttä. Men nu hade han återigen visat godhet. Ja siksi hänen sydämensäkin palasi rakkaudesta Ruudille. Och därför brann hans kärlek mot Rut. Sinä olet meidän sukulunastaja, Ruut sanoi. Rut säger att du är vår bördeman. Ja hän vastasi, olen. Och han svarade, ja det är jag. Mutta on olemassa toinen, Men det finns en annan joka on läheisimmässä suvussa kuin minä. som är i närmare släkt än jag. Ja hänellä oli niin kuin esioikeus lunasta sinut. Och han hade stod före i rätten att återlösa henne. Ja siksi Boas meni kaupungin portille, Och därför gick Boas till porten i staden. missä ne vanhat olivat siellä koolla. Där de äldre var samlade. Ja silloin hän kysyi siltä, että haluatko sinä lunasta tämä Noomin tai sen miehen omaisuutta. Och då frågade han där att vill du lösa in denna Noomis eller hennes mans egendom. Haluan, hän sanoi. Han sa att jag vill. Niin, mutta hän sanoi, että sun velvollisuus on sen lisäksi, että otat Ruutin aviomieheksesi. Men då sa han att då kommer den skyldigheten också att ta Rut till din äkta. Mutta silloin hän kieltäytyi. Men då drog han sig från det. Kuka oli sitten se toinen sukulainen? Och vem var då den andra släktingen? En tiedä, Jag vet inte. mutta tiedän ainakin sen, Men det vet jag i alla fall. että synti on meissä tehnyt niin suuren vahingon. Att synden har gjort en så stor skada i oss. Niin kuin Jumala itse sanoo, että te olette kuoleman omia. Som Gud själv säger, ni är dödens egen. Teidän on kuolemalla kuoltava. Ni skall döden dö. Mooseskin syyttää Moses anklagar ja tuomitsee. och dömer. Ei löydy yhtään pakopaikkaa. Det finns ingen stad, ingen plats att fly till. Ainoastaan Jeesus Kristus voi lunasta ja ostaa vapaaksi. Allenast Jesus Kristus kan förlossa och köpa fri. Olin 20, kun ymmärsin tämän. Jag var i 20-årsåldern när jag förstod det här. Kun Jumala kutsui minua parannukseen. När Gud kallade mig till bättring. Olin aivan kun Israelin kansa, kun ne
pääsivät vapaaksi Egyptin orjuudesta. Jag var som Israels folk då de blev fria från Egyptens träldom. Ja Farao joukkoineen tuli perässä. Och farao kom efter med sina skaror. Se syvä hukkuva meri oli edessäni Det djupa havet stod inför mig. ja koki sen todeksi, että olen kuoleman oma. Och jag kände det som sant att jag tillhör döden. Mutta valtavan iso ihme se on, Men det är ett förunderligt stort under kun Jumala sitten puuttuu asiaan. när Gud ingriper. Olin muualla töissä Jag arbetade på annan ort. ja sitten eräs henkilö, hän siellä saarnasi evankeliumia. Och en person där förkunnade evangeliet. Silloin sain kuulla vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Och då fick jag höra om frälsaren Jesus Kristus. Ja hän minulle luki ja julisti eri raamatun kohtia, Och han läste för mig och förkunnade om olika stycken i Bibeln. jossa kerrotaan Jeesuksen lunastuksesta. Där det talas om Jesu återlösning. Ja siitä kohdasta Matteuksen 9, jossa puhutaan, kun Jeesus julisti synnit anteeksi. Och om det stället i Matteus 9 kapitel där Jesus förkunnar syndernas förlåtelse. En etsinyt Jumalaa. Jag sökte inte Gud. Minä olin niin kuin tämä, joka pakeni Jumalaa. Jag var lik den som flydde för Gud. Siis, no, se minun nimi hävisi, mutta hän, joka oli menossa sinne Niniven kaupunkiin, niin Joona. Ja. Han som Jona som skulle till staden Ninive. Minä taas lähdin kauas pois töihin. Och jag, för min del, jag for bort långt och stad till arbete. Ettei tarvinnut kuulla sukulaiseni ja tuttavat muistuttavan minun parannuksen tärkeydestä. Att jag inte skulle behöva höra mina släktingar och vänner påminna mig om nödvändigheten till bättring. Mutta kuule rakas ystävä, nuori tai vanhempi. Men hör, kära vän, yngre och eller äldre. Jos sinäkin elät siellä ilman varmuutta siitä, että sinulla on synnit anteeksi, Om du lever utan förvissning att du har dina synder förlåtna, niin Pyhä Henki, se voi niin kuin Ruutille kirkasta näitä asioita. den helige Ande kan på samma sätt som förut förklara dessa Että saker. on etsittävä Jumalan valtakuntaa ja Jeesuksen vanhurskautta, Att man ska söka Guds rike och Jesu rättfärdighet. jossa päästöavaimet käytetään, Där lösenycklarna används. jossa julistetaan syntien anteeksi antamusta. Där man förkunnar syndernas förlåtelse. Jeesuksen lunastustyön ansiosta. Genom Jesu återlösningsverk. Nyt tämä toinen sukulainen tai sukulunasta, hän nosti kenkänsä pois jalastaan. Den andra bödemannen tog av sig sina skor. Osoitukseksi tuoda Boaksille, että nyt Ruut on sinun, ota vain hänet vaimokseen. För att visa till Boas att Rut är nu din, ta henne till din hustru. Kun Jeesus Jumala synnyttää lapsikseen, När Gud föder till sitt barn. minä ainakin koin sen sillä tavalla, Jag erfor i alla fall det så. että minulla ei ollut yhtään osuutta siinä. Att jag hade ingen del i det. Jumala löysi minut. Gud fann mig. Hän tarttui minun kiinni. Han tog fast i mig. Hän siirsi minut maailmasta ihmisen poikansa valtakuntaan. Han flyttade mig från världen till sin förunderlige sons rike. Hän antoi uuden sydämen ja uuden mielen. Han gav ett nytt hjärta och ett nytt sinne. Ja se on juuri tämä, mikä on uudesti syntyminen. Och det är detta att bli född på nytt. Syntyminen ylhäältä taivasta tulevasta
sanomasta. Bli född av det budskap som kommer uppifrån himmelen. Mutta se tapahtuu Jumalan valtakunnan kautta Men det sker genom Guds ja rike heikkojen palvelijoiden kautta. och genom svaga tjänare. Ei ne tarvitse olla pappeja eikä saarnamiehiä, Det behöver inte vara präster eller vaan predikanter, kuka tahansa, joka on uskovainen ja jolla on pyhä henki. utan vem som helst som är troende, som har helig ande. Niin hänellä on kaikki valtuudet päästä synnistä. Den har all fullmakt att lösa från synden. Ja Jeesuksen nimi on niin voimallinen. Och Jesu namn är så mäktig. Ja hänen verensä puhdistaa niin täydellisesti, Och hans blod renar så fullkomligt. että synti, joka ennen vaivasi ja painoi sydäntä, Att synden som tidigare plågade och tyngde hjärtat, se poistui ikään kuin se ei olekaan enää. den försvinner så som den inte längre ens fanns. Jumala auttakoon meitä jokaista, Må Gud hjälpa oss var och en. että voisimme arvostaa tämän Jumalan antama armo. Att vi skulle värdera denna nåd som Gud har gett. Ja että me voisimme vaeltaa pyhän hengen johdotuksella. Och att vi skulle kunna vandra ledsagade av den heliga anden. On totta, että vaikka sydän on puhdistettu, Det är sant att fastän hjärtat har blivit rensat, niin kuitenkin muistamme syntejä, jotka on tehty. så kommer vi ändå ihåg synder som har blivit gjorda. Se on aivan kun puukolla viiltää, niin jos tulee iso haava. Det är så som man skär sig och det blir ett stort sår. Kun haava hoidetaan ja se parantuu ja kasvaa umpeen, När såret har blivit vårdat och det läker sig och växer ihop, niin arvet kyllä näkyy. så ärren syns. Mutta kun minä katson omia käsiä, niin muistan tarkalleen milloin ja missä tilaisuudessa nämä haavat tulivat. När jag ser mina egna händer så kommer jag noggrant ihåg var och när dessa sår har blivit. Ja näinhän se on, kun paholainen sielun vihollinen kiusaa. Och så är det ju när själafienden frestar. Kun synti kerran on Jeesuksen nimessä ja veressä todistettu När anteeksi, synden en gång är förkunnat förlåten i Jesu namn och blod, niin ei tarvitse kahta kertaa antaa samoja syntejä anteeksi, samma synd behöver inte förlåtas 2 gånger, vaikka tietää, että ne ovat tapahtuneet. fast man vet att dessa har skett. Kun Israelin kansa lähti Egyptin orjuudesta, När Israels folk for från Egyptens me träldom, muistamme sen viimeisen yön, vi minns den sista kun natten, piti teurastaa lammas, när man skulle slakta ett lamm, ottaa sen verta ja siviltä oven pihtipieliin. ta dess blod och bestryka dörrposterna med Ja det. siinä yhteydessä Jumala sanoo yhden asian, mikä ainakin minulla on jäänyt tärkeämmäksi. Och i det sammanhanget säger Gud en sak som har blivit viktigt i mitt sinne. Jumala sanoo, Gud säger, kun minä näen veren, när jag ser blodet, niin silloin anna se kuoleman enkeli mennä ohi. då låter jag dödsengeln gå förbi. Kun meidät kerran kutsutaan elämästä kuoleman kautta Jumalan eteen, När vi en gång kallas från livet till döden och från döden inför Gud, niin samalla tavalla Jumala sitten tarkistaa meitä. på samma sätt rannsakar Gud sedan oss. Onko Jeesuksen veri saanut puhdistaa meidän syntejä? Har Jesu blod fått rena våra synder? Mutta syntien anteeksi antamus ei ole riippuvainen siitä, että joka kerta ja aina monta kertaa esimerkiksi päivästä on pakko niin kuin henkilökohtaisesti saada anteeksi antamusta. Men syndaförlåtelsen hänger inte där på att man varje gång och flera gånger per dag behöver höra den personliga förkunnelsen om förlåtelse. Se on eri asia, jos nimelliset syntit jäävät omalle Det är tunnolle. annat om namnliga synder kommer på samvetet. Juhani Raattamo kirjoitetaan erässä kirjassa. Det skrivs i en bok. Raattamo oli
pitkillä matkoilla, saanamatkoilla Raatama var på långa predikoresor, monta viikkoa. flera veckor. Ja kun hän tuli kotiin, Och när han kom hem niin heille tuli aina eräs nainen kom det alltid en kvinna till dem. ja sanoi, että aina on niin hyvä, kun hän tulee. Silloin on juhlahetkeä, että saa kuulla, että synnit ovat anteeksi. Och sa att alltid när det har gått, alltid när han kommer hem, då är det som högtid när hon får höra att synderna är förlåtna. Mutta hän sanoi, Men hon sa, siis Raatama sanoi, Raatama sa, että muista, että Jumalan armo, se on niin kuin virta, joka koko ajan vuotaa Jumalan sydämestä. kom ihåg att Guds nåd, det är som en ström som ständigt strömmar från Guds hjärta. Kun kerran olemme Kristuksessa, Jeesuksessa, När vi en gång är i Kristus Jesus, niin veri puhdistaa. blodet renar. On ihanaa, että saamme toinen toisillemme julistaa. Det är ljuvligt att vi får förkunna för varandra. Mutta kuitenkin on niin, että se on Jeesuksen veri, joka pumppaa verta verisuoniin. Men det är ändå så att det är Jesu blod som kommer till blodådrorna. Kun minut leikattiin tai vaihdettiin 4 verisuontia 17 vuotta sitten, När jag blev opererad och 4 blodådror byttes ut för 17 år sedan. niin minulla oli putkifirma ja minä puhdistin putkijärjestelmiä. Jag hade då en rörfirma och jag rengjorde rörsystem. Ja puhdistusaihe oli tehty siellä Ruotsin ydinvoimalassa. Och rengöringsmedlet var framställt i ett kärnkraftverk i Sverige. Niin kaikki ne saasteet puhdistui, Så all orenhet rensades. kun panin se pumppu toimimaan ja vesi kiersi. Och när man satte igång pumpen och vattnet cirkulerade. Ja mä kysyin sydänlääkäriltä, Jag frågade hjärtläkaren. että toimiko ihmisen keho samalla lailla. Fungerar människokroppen på samma sätt? Ja hän myönsi. Och han höll med. Ja se opetti minua turvautua Jumalaan ja Jumalan armoon. Och det lärde mig att förtrösta mig på Gud och hans nåd. Me etsimme niin kuin turvaa itsessämme ja vaelluksessamme. Vi söker trygghet i oss själva och i vår vandring. Mutta tietäkäämme, että ei kukaan muu voi meillä antaa turvaa. Men vi må veta att ingen annan kan ge oss trygghet. Totta on, Boas sanoi, että minä olen sinun lunastajasi. Nu är det förvisso sant att jag är din bödeman. Ja Jumalan kuljetus on, emme ymmärrä aina, miten Jumala kuljettaa meitä ihmisiä. Vi förstår inte alltid hur Gud leder oss människor. Kaikki koittuu niille parhaaksi, joita Jumala rakastaa. Alla länder till det bästa för dem som Gud älskar. Niin kuin luemme roomalaiskirjeen 8. luvussa. Som vi läser Romarbrevets 20 kapitel. Rut, hänen miehensä ja 2 poikaa joutuvat sinne Moabin maahan. Rut och hennes man och 2 söner hamnar dit till Moabs land. Mutta se pakana tyttö, se tuli Israeliin ja tuli osa Betlehemistä ja sen kansasta. Men denna hedniska flicka kom med till Betlehem och blev en del av det israelitiska Hän folket. sanoi Anopille, että mihin sinä menet, niin minäkin menen. Hon sa till sin svärmor, dit du går, dit följer jag. Mihin sinä pysähdyt, siihen minäkin pysähdyn. Och dit du stannar, dit stannar också Sinun jag. Jumalasi on minun Jumala. Din Gud är min Gud. Mihin sinä kuolet, niin minäkin haluan kuolla, tulla haudatuksi. Där du dör vill och jag dö och bli begraven. Ja ne meni naimisiin. Och det gifte sig. Ja ne saivat pojan. Och det fick en son. Ja kun menemme Uuden testamentin puolelle ja luemme Jeesuksen sukuluettelua, Och när vi går till Nya testamentet och läser om Jesus släktled, niin eräs sukuluettelo lähtee niin kuin Abrahamista.
En släktlinje utgår från Abraham. Ja tämä Boas oli Abrahamin sukulainen. Och Boas var Abrahams släkting. Ja vaikka Ruut oli pakana, Och fast Rut var en hedning, niin kuin monetkin muutkin naiset siellä Jeesuksen sukuluettelossa, som många andra kvinnor också där i Jesus släktleder, niin onneksi meille ne ovat niin kuin näyttönä siitä, että mekin pakana kansana me kuulumme Jumalalle. lyckligtvis visar det för oss också att även vi tillhör Gud såsom ett hedna folk. Meidätkin Jeesus on ostanut vapaiksi synnistä. Jesus har köpt även oss fri från synden. Nyt elämme viimeistä aikaa. Nu lever vi den yttersta tid. Ei sovi unohtaa Israelin kansaa, vaikka ehkä suurin osa heistä ovat unohtaneet Jumalansa. Det är inte passande att glömma Israels folk, även om de flesta av dem har glömt Gud. Kun sota oli siellä Israelissa vuonna 1967, När kriget var i Israel år 67, niin en ollut uskomassa siihen aikaan. jag var inte troende då. Mutta kun uskovaiset meidän kodissa ja siellä naapurin taloissa olivat puhuneet lopun ajasta, Men när troende i vårt hem och i hemmen däromkring hade talat om den yttersta tiden, ne lukivat vanhalta testamentia de läste Gamla testamentet ja ne osasi paljon ulkoa profetoista. och de kunde mycket utantill från profeterna. Ja vanhan testamentin Israelia koskevia profetioita. Och de profetior som berörde gammaltestamentliga Israel. Ja ne puhuivat pakanakansojen armon ajasta. Och de talade om hedna folkens nådatid. Että on tuleva aika, kun ne ei etsitä ajallista leipää eikä juotavaa, Det kommer en tid då de inte söker efter timligt bröd eller dryck, vaan elävän Jumalan sanaa. utan den levande Gudens Ja ord. sitä ei ole olemassa. Och det finns Silloin inte. ihmiset alkavat hakea mereltä toiseen. Börjar människor söka från ena havets strand till det andra. Ja sitten ne muistutti, että kun kaikki ihmiset, sotaväet sitten kokoontuu Israelin ja Jerusalemin ympärillä, Och sedan talar de om att när alla stridande samlas omkring Israel och Jerusalem. silloin kun Jumala armonsa antaa heille, När Gud ger sin nåd till dem. sen jälkeen kun pakanoiden etsikkoaika on loppunut. Efter att hedna folkets besökelsetid har Niin, tagit slut. tämä teki niin suuren vaikutuksen minuun, Det här gjorde en så stor verkan hos mig. että ymmärsin, että nyt on aika tehdä parannusta. Att jag förstod att nu är tid att göra bättre. Etsiä Jumala silloin, kun hän on löydettävissä. Att söka Gud då han låter sig finnas. Mutta ei voi itse niin kuin päättää, milloin tulee kristityksi. Men man kan inte själv bestämma sig när man ska bli Se kristen. meni vielä 5 vuotta ennen kuin Jumala synnytti minut lapsekseen. Det tog ännu 5 år innan Gud födde mig till sitt barn. Tulin silloin samana vuonna tänne 72. Då det samma år 72 kom jag hit. Mun kodissa oli puhuttu suomea jonkin verran. I mitt hem hade man talat någon del finska. Kun heillä oli suomen kieli niin kuin salakielenä. Då man använde finska som ett hemligt språk. Mutta sitten kun tuli tänne, Men när jag kom hit, niin yhtäkkiä aivan kuin kalvo otettiin pois. det var så som att man tog bort ett lager framför Ja ögat. heti ymmärsin kaikki sanat. Och med ens förstod jag alla On predikningar. ihana sitten, kun on päässyt tutustumaan uskovaisiin. Och det är ljuvligt då man fått komma och bli bekant med troende. Ja saada sellaisia ystäviä, Och få- riippumatta siitä, mistä maasta. Och få sådana vänner oberoende från vilket land man Mutta är. kun kuuluu kaikki niin kuin sama hengellisen perheeseen, Men då alla hör till samma andliga familj. kun on osa siitä ihanasta pelastuksesta Då man har del av den ljuvliga frälsningen. ja vaelta
niin kuin periaatteessa käsi kädessä, och vandrar egentligen hand i hand. tukien ja muistaen toinen toisia rukouksessa. Stödjande och kommande ihåg varandra ut i bön. Hyvä, rakkaat nuoret, teillä on uskovaisia ystäviä. Det är gott, kära vänner, att ni har troende vänner. Ja kokoonnutte näin runsaasti. Och att ni samlas så här rikligt. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Gud välsigne er Ja alla. meitä kaikkia. Och oss alla. Niin, että kerran saavumme siihen iäisen kotiin taivaassa, Att vi en gång får komma till det eviga hemmet i himmelen. jossa saamme iloittaa ja kiittää häntä, jolle kaikki kiitos ja kunnia kuuluu. Där vi får lova att tacka honom som allt lov och tack redan tillhör. Jeesuksen vavahtajamme nimen, aamen. I Jesu, vår frälsares namn. Amen.